Jilli Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmediin durfamuun naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti oomisha qamadii lafa hektaara 2,150 irratti oomishamaa jiru daawwataniiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmedis lafa gaafii humna hojjechuu danda'u osoo qabnu kadhachuun qabnu yaada jedhuun oomisha qamadii waggaatti si'a 2 biyya keessatti eegalchiisuuf wayita yaallutti hawaasni amanuu dadhabuun qormaata ta'us amma Itoophiyaa keessatti oomisha qamadiin jijjiiramni ajaa'ibsiisaan argamaa jira jedhan. በግብርና ዘርፍ ደሜ ቆናን ሆጂኑቱ ኤገሌ ቡአኒ ገልሜሳ ጅሩ ባዬ ዋን ነማ አጃኢብሲሱዳ ጫልማቲ አከ ጀባን ሆጂዋን ሃራታን አከ ያሉፍ ከኑ ከካሱዳ ሁንዱምቲ ኬሰን አኩመ ያደተን ሐማ ወረሪ ቫይረሲ ኮሮና ዱፌት ወምሻ ቆነ ቀመዲ ቦና ሂንቱሬ ኑቲስ ለፍቲ ያገቡ ብሉ ይንቀቡ ጀቹን ከዳራ ብልሰበሁ ቀብና ኦምሽኔ ኛታን ኦፍ ደንደውፍ ለፈጋሃ ቀብና ያደ ጀዱን ገራ ሆጂቻት ገሉፍ ሙርቴስኔ የሮ ሆጂቻት ገሉስ ነሞታ አመንሲሱፍ ሆጂ ጩማ ኑጋፈቴ ቱሬ አመገሩ የሮ inni galmeessaa jiru baay'eewwan amansiisaa kan jiruu fi sarkaa guddaa irrattis argama. ብዙሃንን እያሳመነ አስደማሚ ደረጃ ደርሷል። ወጎታን ሸነን ደርበን ኢትዮጵያን ቀመዲ ያላገልቹን ጭነቲ ብዮታ አፍሪካ ኬሳ ተሬ ብዮታ ኦሚሻ ቀመዲ ጋን ቀምኔቲ ረመደምቴ ቱርቴ ከንጀረን ዶክተር አብይ ሆጂቺቾሚናን ሆጅተሜን ገሩ የሮ አማቲ ኦሚሽኒ ቀመዲ በረከና ቆፋ ኢትዮጵያን አፍሪካ ራ ተቆፋ አከታቱ ኢሼ ደንዴሲሳ ጀረን እንግዲህ ስንዴ የዛሬ 5-6 ዓመት ኢትዮጵያን ኦሚሻ ቀመዲን ወጎታን ሸነን ደርበን ብያ አላቲ ገልቹ ቆፋ ወሶይንታን አፍሪካ ኬሳ ተሬ ብዮታ ኦሚሻ ጥቃ ኦሚሽኒቲ ramadamti kan bara kana qofa yoo ilaalle garu ganna darbe lafa hektaara miiliyoona 4.4 qonneerra qonna bonaan immoo lafa hektaara miiliyoona 3.8 qonne kanarraas oomisha qamadii kuntaala miiliyoona 300 fi miiliyoona 60 arganne kunis Itoophiyaa qamadii oomishuun biyyoota Afrikaa irraa tokkoffaa ishee taasisa kun kan bara darbee waliin wal biraa yoo qabamu jijjiirama guddaa qaba bakka nuti amma jirru Shawaa Kaabaadha bakki kun kana dura bakka loowwan oolan ture bonaan yoo dhufte bakka magariisa akkasii hin argitu ture amma garuu jijjiirama guddaatu jira waggaa 5 dura gurra Shawaa Kaabaa kana keessatti aanaaleen sadan arfan tokko safety netiin gargaaramu turan bara kana garuu gandi safety netiin gargaaramu dhibbatti bilisa bahaniiru kunis kan ta'e oomishuuni jechuudha. በዚህ ዓመት በሰሜን ሸዋ ውስጥ አንድም ቀበሌ በሴፍቲ ኔት የተያዘ የለም 100% ራሳቸው ነፃ አውጥተዋል በማምረት ሐላ ቀበተማ ቅሌንሳ ፊ ለፈናኖ ተቆረቱ እንዳውን ወቅቲ ፊሮት ስርናን ፈየደምኔ የኦሚሽኔ ኢትዮጵያ ከሰቶ ሚሹን ኛችሱን ያዶንተው ከናፊስ ሐሊ ቀበተማን ጎዲነ ሸዋ ካባት ተርጊኔ አገርሲስቱዳ ጀረኒሩ የከባቢው የመሬት ጠባይና የአየር ጠባይ ጊዜ ተጠብቀን አንኖሌ ሁንደ ከሰት ሐላ ቀበተማ ቅሌንሳ ናንቻፊ ለፋ ናንቻው በቹን ወጂሌ ወቅቲ ፊ የሮ መዳለን ዮሆጀን ኢትዮጵያ ከሰት ኦምሹን ሶራታፍ ኦልቹን ንማ ያዲስ ሳይንተ ወጀቹዳ ገሊን ጎድነ ሸዋ ካባ ወጎታን ሸነን ደርበኒ ካሱን ነመሳልፈቺሳ በረ ነገሩ ገሊ ብሪ ቢሊየን ሰገልቱ ካሰዴት ገልቻ ኩን ገሊ ኦሮሚያን አከናኖት ወጎታን ሸነን ዱራ ገሊ ብሪ ቢሊየን ኩረጃ ኦል ገልቻ ቱረ አማ ገሊ ወለካት ትልማመሙ ጎድኒ ቶኮ ገልቼ ጀቹዳ ገሊን ጉድኒ ጅራ ጎድኒቻት safety netiin gargaaramaa kan turan amma of danda'aniiru godinichaarratti aannan lukkuun hanqaaquurraa galii guddaatu argamaa jira kunneen walitti daamanii nyaataan of danda'uu qofa osoo hin taane jireenya fooyya'aa akka jiraannus nu taasisa. በምግብ ራስን መቻል ብቻ ሳይሆን የተሻለ የዘመነ ኑሮ እንድንኖር ያስችለናል። ኦሚሹን ወቢኛታ ምርከኔሱፍ እስቴ በየበዳት ደደው ተዳልችሱፍ ኢመልኑቲ ኤገሌ መልካ አጅራ ጀቹን ከነቲ ፎፍሲሱፍ ሞ ጀባኔ ሆጀቹ ሙርቴሳ ረጀቹን ዱቢሳኒ ጎለበኒሮ ለትልቁ ነገር መጓዝ የሚለው ህልማችንና እሳቢያችን ያደማፊ አብጁን ኬኛ ዋን ጉዳፍ ኢመሉ ጀዱ ኑፍ ፍሪ አርገምሲሳ ጅራ ከናፍ ጀባቹ ቀብና በየደፍቃፊ ደደቢን ኢጃራምት ዳሎታ ዳልችሱዳፍ ኢጆሌን ኬኛ ኦሶ ዳማኑ ኦሶ ሆጀኑ ኑ አርገኒ ዋን gaarii akka nurraa barataniif dhama'uun hojjechuun nyaataan of danda'uu qofaaf osoo hin taane nyaachisuu fi deeggaruuf illee hojjechuu qabna haala qabatamaa addunyaa kana mo'uu kan dandeenyu misooma qofaadhaani ዓለም ያለችበት ሁኔታ ምናልፈው ምንሻገረው በልማት ብቻ ነው።